Enende mawodi ya kiomo mwingi ya udhuiloni wasiwa ni maambisi ya iseso ya kuosania sahi kumbuvetanga kivilani MCA wa wodi Anthony Musyoka kwa kilame wetakana maya mutuma mbunge ni kumungudhula utongo ini Minister Onaumwe indi kumathukuma itambia yeyu kaitina wa MCA uyu kuthacha mutalatala wa kumbuvetanga ofisini Minister wa Kinandu Peter Mwita kwa kilame weta tawina utumi muthuku wa ofisi enende ni mawetie kanaki ukwetie kina vata kuo maiweta kana ni mamukanisie ndakaendesie ki maiweta taunaisia kana kumuvetanga ofisini kana impeachment minister u ni kwana na meya Charity Chambwe na mavo kazo kumena ni magiomo kiethani na utwina wo mwingi taibeti ithie tuiguona kumumania mainena na Muchongoi TV enende maodi ya kiomo chethani mwingi udhiloni wasona ala maambisia iseso ya wosania wa saisi ya kumovetanga kivilani MCA wa wodi Anthony Musyoka nimevadhana na iseso ya kumungudhula utongo ini Minister wa Kinandu Peter Mwita tunene olaka uende ba laka unda assembly ulona ambiswe ni MCA witu latwasa kuye MCA ni tuwa musakuye adia tumanze maendeleo county assembly lakini endie kuambia kauna executive ive tuikula sema lombe rumutavye twimwe na kausu ende taibeti sia kiomo kiethani wodi twina wo mwingi muno nundu itwanyivie mwana witu wa Anthony Musimi twina ikwacho kana itwanyiva mwana atumwendete indi bandu ba kuyuthukuma enenzi ma kiomo kiethani wodi aendi okwatia kau kila kibo ithu twamunyuvia kukwatia kau Biblia yasia mwana mwinu tanira sia ithe indi mwana mutumani nikimeko kwa inya wake ithe taibeti sia kiomo kiethani wodi twina wo mwingi pyu nundu wa kunyuva mwana akokite akwata na kinengo mokite governor akwata ne atwa interest yake Kitui County enende ani matula muchi utongo wa MCA uyu kwa kila mekwita tautethukia sia enende ana ala mekwita temo mamutumie mbungeni maithuthi ya governor wa Kitui Dr. Julius Makau Malombe aikithi enende ayani makwata maindeo ona ketho MCA woe Mustali Nwambe kumwinucha mwicha na ithu tukie ba nundu wa kuthatwa ni mheshimiwa witu la twa musakuye nesa twa munekura twa musiasia na twa mutuma athi akewene na atongo yalange kula county nikananga aba natonyo tunenge maendeleo na indi tuthati kila twezie kumanya bandu ba kutwete maendeleo aendie kukokita na kuvuta ndu na ithu twa mutumia atwete maendeleo na ndao tambu atongo yalange ta atongo amona ona no we top na ni wo ithi waile kwithi akunena ona enenzi alama musakuye ndameze ona abitete na nzianda maketha cia kila wika ni athi cia thini kuikunenge ibetinya maana atano ile cia kutaneza na mwisho akwana ndamene uko kwana ngava na maendeleo alona abangite kwika kiomo kiethani ndukalie kwika ni mundu waendie county kumanza ibeti itho twege mwana ni seso ilaya iteva mwe enende kumanduani sionthesi ya wodi iva la mathingilila kana nimekwende ya kwasania sahi ingilio mwesi ya kuleana na utongwe wake Anthony Nokana kumovetanga utongwe ni maiweta kana ni wailite kusukumia maindeo indi tiku ikonya na kaute na uneko kwa enende aya ko ithia twa mutuma ku impeachment minister na nondo ndito na ethukize nesa aunena anaisie impeachment nimbetekelie katiba ni na katika serikali nikana ito twaisie nono kazoli kana Anthony wae maendeleo kotonenge na nona atabize nesa impeachment nimbetekelie ili twambe yeseso ya kumanza sahi odo totonya kuimbishi MCA Anthony nono twamunyubea uthio kwate kaona ngaba twamunyuba matho kumane akinengo twamunyubie nikenda aya twete maendeleo itheta mwenenzi na mukoni wa kura wa kiomo kiethani na ndeto ino ingito kweigwa ainie kwasia ithia ngabana no kwenda kana na impeachment amunenge 10 million batili one 10 million aye eweka anewe 2 million au gatumino kelizio visio wa ward administrator otaadhala na ito tatete wa mutavya tatumia nundu nyeno ngamete bandu ba atumia makiomo kiethani wondi akaema na ndatu education na yuko no utatu education no education ngaba no loelo tunenge maendeleo kwa maendeleo monze kanini akanene ndukatu dilea nundu wa mundu waendio kwata maundu make ala tutamutuma itho twege mwanake kuithia enenze magiomo chethani na kuni makura twiathatu muno na twinanzika na nitukulia kwambia yu twambie seso ke impeachment yake ni kwitha ni wona atwonisie impeachment nimbetekelie katiba vilingi wa mauvo ni tawa Charity Chambo.